Info Laan Video sida thamjariba wari asina Laan asigi complete detail cover di oidi adubu main points khara thamjari. Imphal gi Laan hojiki Imphal city gi akoiba area asiwaida oiki 1944 gi July gi manungda matamduda Japan mapangal kalli makoi gi attempti allied force na Imphal da mara chetna yungduna lairiba si thugairaga India da changsin bani India khudum jan bani. Adubu makoi gi aim amasung objective mapung fabang amkide allied force na makoi bu handuna tanaki Burma lambida amasung makoi yamna chawna loss oiki. Ahan bada Japan na taksilurabani makoi na Imphal da laiba allied force sing koisinduna thamlure tungdang amkidre Kohima da yamna kanna Laan sokna ki Kohima so makoi gi khut sat ki Japanese sing masidagi su tungda khut hambata ki Imphal da su makoi loss oiba tarami handuna Burma wairaga tanaki masida makoi gi army chaba thakpa phangdaba anaba oirakpa warakpa ga loinana help amadi supply wat ki bana Japanese sing yamna laibak thiki. Burma da handuna makoi bu tanakiba asibu Burma campaign haina kawi ani suba lanjau da masi Japan gi yamna chawba defeat oirami Japan gi maikai dagi khongjang ase haurakpani masi gi khongjang natraga operation asibu makoi na yugo kauki. Laan gi saktam karam na oirakhi 1943 gi March da Japan na Burma konduna lairi matamasida makoi gi army hanna organize torami anuba headquarter ama semgatli Burma da headquarter asigi head Lieutenant General Masakaju Kawabe korami Masakaju Kawabe na magi under da army loop amaga semi madugi ming 15 army kawi makoi asina Imphal amadi Assam da namkhaiduna changadabani loop asigi head commander gi ming Lieutenant General Renia Mataguchi kawi Renia Mataguchi na command senarbatung India invasion tawbagi damak yamna kanna taksin ki mahakna karigi damak India da Laan taningki bano haibasigi arot bambaram ngasi su khangde hainai. Renia Mataguchi yamna aphoba Japan gi general amani magi under da Japan na mafam kaya lausin ki Mataguchi gi wakalna Brahmaputra Valley da taraga Imphal capture tawba masigi mategna North Burma da laiba allied force ki communication line kakthatpa hairiba mafam asida Americana lead tawraga Ledo Road kauba ama sembagi plan lairami madu ohendaba link ase semkrabadi India China line fauna kragani makoi da awaba lakani asine chingba wakhallon ga loinana Imphal oiraga India invasion tawbagi prastab matamdugi Japan gi Prime Minister Hideki Tojo amasung makoi gi Imperial General headquarters sing da haiki makoi na su ayaba piraki Mataguchi gi plan asigi ming Operation Yugo natraga Operation C kawi. Operation asigi sambatpa detail asumni ahan bada Japan gi 33 Infantry Division masibu lead torami Lieutenant General Motoso Yanagida kauba amana mahakna surround tawgani tidimda laiba 17 Indian Division bu aduga Imphal da attack tawba kha maikairom dagi. Ani subana Yamamoto Force makoi gi group asina Japan gi 33 Division Army amadi 15 Division Army dagi khaidok laga sembani masigi commander gi mingna Sunoro Yamamoto kawi makoi gi thabakna 20 Indian Division tamu da laiba ado destroy tawba amasung nongpok maikai dagi Imphal da attack tawba makoi gi loinana 14th Tank Regiment 66 tanks aduga tanks senaba commander gi ming Colonel Nobuo Ueda kawi aduga makoi ga loinana heavy artillery loop amaga yawi makoi buna Lieutenant General Colonel Kajui Mitsuina Littawi. Ahum suba 15th Infantry Division masigi chief na Masafumi Yamauchi kawi makoi gi thabak na Imphal bu question ba awang maikai dagi makoi matamaduda Thailand da lairi lakadori ni tungda masiga loinana Japan gi 31st Infantry Division asina Lieutenant General Kotoku Sato kauba asina lead torami magi thabakna Imphal bu isolate toba Kohima hana capture toba aduga Dimapur gi maikai da takiba thorang pumnamak asiga loinana Azad Hind Force ki leader Subhash Chandra Bose ki support lairami Japanese ta asumna suhai Japan na makoi bu use tobani tungda
इंडियन नेशनल आर्मी की मंगलान अदुमक फंगनी फंगलोय गारंटी नत्ते सुभाष की आर्मी गेरिला रेजिमेंट सिंह लुप लुप तौरगा जापानीज कांगलुप का ऑपरेशन असिदा लाखन की मतागुची की चौरब प्लान असिबु यानिंगदब मखोई की जनरल सिंह द याउकी अमरोम द मतागुची ना खनबना इम्फाल कैप्चर वीक अहुम की मनुंगदा कंप्लीट ओइगनी असिनी मतम यामना चंगलोय खन की मखोई न चिंदविन तुरेल समलगा चंगलकी लंबी न फदबा सप्लाई सु तुंगद मोंग सरक लमदे मखोई न यामना यांग न ngमगनी खनदुना मरुई ब खुचु खुलाई खरसु पुरखिदे लंबी सु न तैचारमदे अमरोम द नोंग चुबगी मतम ओइरकी मखोई की अरानब अमना मखोइना खलुई ब्रिटिश न चिंगलक टैंक सिजिनब ngमलोय मरम मसिना मखोइना एंटी टैंक वेपनसु लंबी द थमलमकी समना हायरबदा मतागुचीना मागी येकनबबु लाइन खंदोकलुबनी माइके मदा जापान की येकनब एलाइड फोर्स की डिफेंस सिस्टम की मोंगना सुमनी 20th इंडियन डिवीजन ना तमु ngakli मखोइ लान सोकनखिद्री अदुबु ट्रेन दी फजना लई लीडर मेजर जनरल डोगलास ग्रेसे ना ओइरमी अनिसुबना 17th इंडियन इन्फेंट्री डिवीजन मेजर जनरल पंच क्वान ननी महाक तिदिम ngakli मसी मरुइब मफमनी अहुम सुबना 23rd डिवीजन मेजर जनरल ओब्रे रॉबर्ट्स नपुई इम्फाल की अकोइबा ngakतुना लेरेमी मागे लुप असे मलेरिया अमदि टाइफस ना नादुना कंखलकपत मंगाइरी मरीसुबना 50th इंडियन पैराशूट ब्रिगेड ब्रिगेडियर मार्क्सवेल हॉप थॉमसन नपुरी इम्फाल की अवांगदा मखोई जंगल वार्ड ट्रेनिंग फजना लेरे मंगासुबना 254th इंडियन टैंक ब्रिगेड लीड तवी ब्रिगेडियर RL स्कून्सना मखोइबु इम्फाल अमदी इम्फाल की अकोइबदा ngakतुना लेहलमी इंडियन डिवीजन दा गुरखा आर्मी इंडियन बटालियन अमदी ब्रिटिश आर्मी सु पुल्ली बनी ऑपरेशन हौरमदाई फेब्रुआरी अरोइबा अदवाइदा अराकान दलैबा जापानीज सिंगना इंडियन 15 कॉर्प्स ता काउंटर अटैक अमतवी मसिबु बैटल ऑफ एडमिन बॉक्स कवी अदुबु एलाइड फोर्स की एयरक्राफ्ट न पुरकपा पैराशूट फोर्स न मखोइबु नमथकी मखोई सप्लाई लाइन कखी अमरोम द एलाइड फोर्स ना लान की टेक्निक हेन भाप ताकी लोइना ना एलाइड फोर्स ना टैंक यामना सिजिनरकी अराकांदा जापानीज ना अमुक खन्ना मखोई की अटैक अमा लॉन्च तौनब होटनै अदुबु एलाइड फोर्स की एयरक्राफ्ट सिंगना चिंदित कौबा मफमदा ऑपरेशन थर्सडे कौबा अमा लॉन्च तौसिल्ली 15 मार्च 1944 दा जापान की ऑफिसर सिंह मरुइना मेजर जनरल नोबोरो ताजोना मखोई की एयरफोर्स कमांडर ओइरमी मान हाई की मतागुचीदा जापानीज फोर्सिंग चिंदित तगी डाइवर्ट तौनबा निंग हंथरकनबा अदुबु मतागुचीने याकिदे खरनीदा एलाइड की एयरफेल लौसिनगनी असिनी एलाइड फोर्स की इंटेलिजेंस ग्रुप ना जापानीज सिंह चिंदविन तुरे लांदुना 8 मार्च ता चंसिंग लगले ताबदगी मरक्ता लेबा एलाइड फोर्स इम्फाल दा हंजिलखी मखोइना खनबना असांगबा अवाबा लंबी अदो मखोइना लाकलिंगै सेम साबा नंगहौनबनी माइके अनि मायोकनबगी तंजा योरकी तमु सेनामदा जापान अमदी एलाइड फोर्स का अकन बलान सोंगनकी जापानीज न लाकचकी एलाइड फोर्स की गोडाउन मैचा की सांगा यामना सीकी अमरोमदा जापानीज तिदिम बिशेनपुर योसिलकी मफम सिदा लैबा 17 इंडियन डिवीजन की फिबम कायरे जापानीज ना मखोई की सप्लाई लाइन कथत करे जापान की 215 रेजिमेंट ना सप्लाई डाम दा अटैक तौसिन की बनी अमरोमदा जापानीज की 214 रेजिमेंट ना तोंगजांग कौबा मफम लौसिन की इंडियन डिवीजन निंग हल्ली अदुबु तुइटाम कौबा मफम दा जापानीज खोंगफम चाना लेफौद्रिंगै 48 इंडियन इन्फेंट्री कांगलुप ना अटैक तौसिन की मसिदा जापानीज यामना सीखी जापानीज ना इम्फाल दा लान तासिलकपसे माइकै कया मरोमदगिनी मखोई की थौना अंगकपनी अदुबु लमदम लापमन की बना मखोई की सप्लाई लान की मचाक तुंगदा पिरकपा ngamdabana मखोई सोइखिबनी अकन बलान ओइखिबा मफम सिंगी मनुंगदा संगसक लिटान चिन हिल्स सिंगसु मरुओय चिन हिल्स दा मरुओइना सोकनबसे INA सुभाष ब्रिगेड की लूप शाह नवाज न लीड तोब कांगलुप कनी INA की आर्मी खरा एलाइड फोर्स न फाजिन की जापानी सिंगना बिशेनपुर दा सिलचर की पोट पुसिलक लंबी थत की सस्पेंशन ब्रिज थुगाई की
tungda Japanese yamna Bishenpur da su siki amaromda Sinam Panelda Yamamoto force na attack dawi makoina mafam asida ahanbada lakchaki maikai amada Kangla Tombi nungsigumda Japanese ki 15th division na yausilaktuna Imphal Kwaisin ki awang maikai dagi loop asibu command tawi Colonel Kimiona tungda makoibu mafam sidagi inthoki adubu maikai animakisu yamna loss oinaki Megi tarik ama yausilakpadadi Japanese singi ichang thauna wathakre maikai kayada makoigi awat apa oirakre tawbatabu makoina mafam kayada Lausin Krabani Kohima ga loinana haujik phawbada Allied Force Laan ngaklambani counter attack ti haudri counter attack tappagi marama mana nong chuba amasung Laan gi machak watpani Amarom the Allied Force ki matek mathang plane gi matek na pisin bahoraki amarom the Japanese ki troops sing nomo gi awabo iraklami Kohima bu laksin duna thamliba Japanese troop ado 31st division kawi makoi su ware amarom the makoi gi 15th division su supply watkirami me yausilakpada Japanese ki 31st division Kohima ngak pa kanglup ki commander na Kohima da leitanaba Kohima da gi hannaba order tawi masigi chance asida Indian gi 13 crops na makoi bu south lom da in ki amarom da Japanese ki 15th division su makoi na lausin duma thamba mafam thadok tuna chen bathaki cha bathakpa phangdabana local khungang singda chana thaknaba thiba tarami Amarom the Imphal gi nongchup oirap Bishenpur da 17th Indian division na Japanese ki 33rd division inthok pahoki Bishenpur da Japan na bomb yamna thataki potsabam da akan balan oiki Maikai da Japanese sontharaki makoi gi help yoraklamde masigi maramdi Japan atopa lamdam dapsu mai thi bana henjilaki Japan gi phibam yaraktrabada anoba commander ama sinki mingna Nobua Tanaka kawi mahakna 33 division bu command tawraga hanna taksin bagi damak laklaki yamna siki magi mi aroibada khajikta mangairaki June gi aroibada division asigi mi yamna sikre lairaktraba Haibadu yare tungda makoi attack ngamkidre makoi gi yamna kanba Yamamoto force su yakidre makoi nani Palel airport ta aeroplane kaya thugairam khiba Me thagi aroibada INA Indian National Army gi first amasung second guerrilla regiment Malik Munawar Khan na lit tawraga Kohima tamki makoi north ki maikai pangne chatki Japanese ki matungin na ukrul da thongki adubu Japanese handuna chat pa haukiramle makoi na Imphal da hanna attack tawge khalli adubu kana khidre operation sida Japan mai pak ba yaroi khanbadagi Lieutenant General Hiko Suboro na makoi gi mainland gi authority amadi Prime Minister da operation lep na bahayjaki adubu tabi ki de ngamnaba hotnaw hairakhi Kaithangda Mataguchi na Kohima dagi halakwa 31st division chaba thakpa phangdraba kanglup aduga 15th division ga punsilaga hanna Imphal da attack tawna ba haiki adubu magi wa yakidre makoi gi troop sing khuchu khulai thadok lamlaga Chindwin turel gi maikai panglakhi lambi fattaba ching lambi nanba nongchu bana kaya da awaba mayonaki adugi mathakta chaba thoina phangde makoi gi aroi ba tangkak yoki amarom da Allied Force na tamu hanna lausin kre lambi da Japan gi sipai chamga gi yankai taduna sihoki mi kaya naki mayum yoba nanghauram laroi makoi kaya di Laan asigi sambat pa highlight 8 March tagi 3 July phawa soknaki Imphal amadi thangnaba mafamda British India nangamki British India gi leaders amasung commander singdi William Slim Geoffrey Scoons Jacques Beldin Japan gi leader amasung commander sing Masakazu Kawabe, Renya, Mataguchi, Subhash Chandra Bose. Power amasung strength te ang lubada British India gi 4 Infantry Division ni 1 Armored Brigade amasung 1 Parachute Brigade. Japanese ki maikai gi oina 3 Infantry Division, 1 Tank Regiment, 2 Indian Regiment. Sikibasing official record ki matungina British India gi mioi lising tarani thoiga chatruka ahum siki amasung Japan gi oina lising yangkai mariga chanipan ga humtrama pan siki
असोकपसु याउखी जापान की थौना अदुबु सेल्यूट तौब पामी अइगी ओइनदी मखोय मथंतना सोकनेखिबा निपा थोकपा थवोंदुगी तमक